sih dulu pada cipiga kardon happy Merry Christmas to niliman ke rensing be nili monduli na ke Reformed Presbyterian Church Upper Habjan longki so around ako nili pachini tula tholo niliman ke rensing be depen nili rong ke Upper Habjan longki so around to nila bangso Christmas ala kebesaran si ni ngarong pen Christmas ka tanon uthagi ma pu nili kamat habo mo pen ana man ka jodo mo ana ne pane ki thak pen bangso lun nili tawlo bangso lun la ke Christmas aparman non ki bangsi Merry Christmas ate Jesus Christo pyothena ga chiarni aparman nili duni sang mate lun ni jiru ni ki tok tang do bangso lun nili kedua kali pan kepada uji pan nilai ningham lo. Toh tang te nilai terkilat seta labang soalun nilai kilun je pan nilai cisik lo. Gitar seme metang cidik ponji. Lepas lah pangso gitar seme nilai aki gidam tek ngapu kali. Di mana si nilai seme Charlie bom lah apa sih bangso ka Charlie pengapi seme labang soalun nilai ni kidong ipan ajoksi kedua kali arat Christopher ki kaya mondiliti na pantame nilai kepada ponje pansi nilai cisik lo. Alun seme nilai ning cibi belang pasi nilai lang penting pasi nilai po.